Tedot klaim ailat setia President ke Real Madrid iaka Barcelona. Hakabai de bat Julian Alvarez. Bat klaim treh setia ke Barcelona bansai permanen ia Marcus Rashford. Tengap dan sobhai pigi parlok syakana ke channel. Lada pide bidang thamai sngopa banyon yoto button subscribe. Kum kadak kajing ai mensim. Tehoi parlok habangi pai na kaleng jong Rashford. Rashford na do baw lalit ban penyesok bat ke Barcelona lang bakalon. Manta kalon jong u kalakut no. Bat sa setang kekendon bantit yo kata hakadar live humilian. Kabadang sa setang sausi. Na kaleng ke Barcelona lai tu bakanam treh ban peteng ya kata kajing soy permanen ya Rashford. Hadin bagi ladep soy yo Gordon. Handrai ke Barcelona kadang peli ya kalan. Saisisin lang bakalon. Lada ke Man United kadang Island. Handrai lada ke Man United kanam Island ia kata kalon. Kamut bau Rashford unlait paino sya ke Man United. Namar bau dang don hapo ke kontrang. Bat lada ke Barcelona ke kuai uban soy permanen. Sa setang sau sengihi ke Porika. Bahkan siu no live humilian sya ke Man United. Ban yo no ia Rashford. Kad bah bangi pai pat nakaleng President ke Real Madrid Perez. Bat baling ong bau ne President uklem ailat setia ya ke Barcelona. Hakabai de bot Alvarez. Namar haswa ke election ulakular. Ba undon ke jingpa terwa ya orang ilkai. Ubakador shispas san humilian. Bat hadin nang ta andau la job ya ke election. Ulapha ya Alvarez. Kum kadak ban pendep no ya kata ke jingkular ke jungo. Bat halor ba utip. Ba ke Atletico Madrid kan reject. Ulapha kum kadak ban nang penkiudar shu ya Alvarez. Kenang ba ke Barcelona. Kanam la ban soy ya Alvarez. Namar hadin kata kedor ke basis pak san pemilian. Kamot bau Alvarez. Unang kiudar shu. Bat nakaliang jeng ke Real Madrid kanam treh shu ban penbun ya kepisah. Ban yo ne orang ilakai. Halor kata kebala dep ban rejeng. Handrai nakaliang jeng ke Barcelona kadang kuat yo ne orang ilakai. Tang ba President jeng ke Atletico Madrid pat. Oleh tu pai ba ada kabang. Bakin nam diyo Alvarez. Bat unsa hak Atletico Madrid.